الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga umat Islam, palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah. Indonesia kita niyo zaman na to ini amoin parsukuan sing guru na to mulia amin yarbihaon waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kumanak naisab sing pangajian sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini amin pamuunan sin akidah sin ahlus sunnah wal jamaah insyaallah ta'ala buat melengkan hari pasya makatagna na wiasing kebiaksahan in programa launta amoy in tagnaan iban sin pamasa daing Quran mahamulya yari in hambok murid amoy in dimhil kato tanyo sin pamasa daing Quran mahamulya kawaon ko in hambok murid Ustaz Abdurrahman Tunggal amoy dimhil kato ini pag panagnaan launta sin namin programa sin kita niyo dahil haswara sin Quran mahamulya bal yatafaddal fadilatuhu mashkura. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Alhamdulillah, yaitu dengan mga sarayaw-rayaw suara kagkarukan sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala pangindua sing kita niyo kataan habang mayan patauron pa sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi kanila ini mga kawata-bataan namin nagmatuyo, naghahapal sing Quran mahamulya insyaallah subhanahu wa ta'ala patutuon halawon sing jantong nila in Quran sampai amoy in ikapagbansag sila si umat Islam dan hindi naman hadunya ini sampai paadlaw ka na insyaallah subhanahu wa ta'ala amin dari di na kitang palugay hitok bago pa na mulia in amin microphone
biya na sinagay gumanap sin pangadyan na to awak dun insyaAllah. Wairon na ruwayang din ka Sheikh Sabir Umar. فليتفضل سيادة مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونسأله سبحانه أن يثبتنا عليه إلى الوفاء كما قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد رسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين ورضي الله عن أصحابه البررة الأطهار المهاجرين منهم والأنصار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palangungan ng mga agama Islam, alhamdulillah, yari na isap kita niyo nakapagbay mata ha Islam TV ini. In maudo nato mahapon ini min usul aqida ahli sunnah wal jamaah. Mga punan atau ka usulan sin aqida sin ahli sunnah wal jamaah. Supaya temerang kato in aqida sin ahli sunnah wal jamaah. In aqida ahli sunnah wal jamaah na doon timaytay ingkatan umat muslimin. Doon sila nahambuok aqida yan. Sa zaman tabiyayaon na magsusungin waktu na magsusungi sa inamo intaw sin tumpukan sin mga manusia. Tiap-tiap tumpukan na nawag-tawag ang mga manusia sin tumpukan niya. Iban, tiyatazkian niya in tumpukan niya. Ahingga, mahinang in Muslim, amo in awam siya ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sunnah sin Rasulullah. Tiniya, pagkita na sindapos si mga tumpukan, mag-usos siya magad. Iban, sa mingod siya rin din ipanawag-tawag si mga tumpukan yan. Nadina sa mapiyaun, asbah al-kafiru alladhi yuridu ay yuslima la yadri ma huwa al-islam as-sahih alladhi qara'a wa sami'an. Ahingga inunaduain agama mabaya sila sumadha agama Islam na di nilang kingatanin uno ba in agama sa unan. Sabab mataw din na mo in khilaf at tawag ka mo in pagsulangan si mga pakaragyaan. Ang pain agama Islam, in pianawag-tawag niya na subay magad kita paduman niya Quran, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo in Islam amo in pianawag-tawag si mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamo kana mo inhat amo inga kikita kanila in pag-implement nila sina mo insara sin agama Islam hakakahinang nila.
Nadila sa mapiyaon mga palangungan na mga agama Islam. Innal Islam mafkurun bil kulliyah. لأن الله ضمن بقاءه ببقاء كتابه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Dahil sa mapiyaon, nabangkitaon tayo namuin, pag-agama, sin kaibanan din ang mga manusya zaman tabiyayaon, na wala sila nakapirpik, sabab, amo in mga taytayan ataw ka mga ran, manhaj, amo ilyabayan nila, bukan amo in manhaj, sin kitab sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa gawa, inagama, dia parihala sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia parihala niya in Quran, kitab niya. Dia parihala niya. Aparman niya sa benar tud kamu, kami long ni nagpaturong sin Quran, ibang kami ralong ni in magparihala sin Quran niya. Imana niya bisan paunuin, pakaragyaan si mga tao rugainin agama, ataw kaamo in mga tao, manawag-tawag sila kalaungan ng mga manusia na dira sila, hati niya dira makapas in pakaragyaan nila sabab, wayro umpunan, sinamong panawag-tawag nila, bakambiya, amo in Islam sahih, hati niya impunan kitab sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nadira sa mapiyaon, tumatap in tumpukan si mga Muslim, timitindag sila, hamuin pag-implement sin sara sin Allah Ta'ala, ibang pagparihala, ibang pag-defense. Habiya parman sin Allah Ta'ala, Suratul Ma'idah ayat, kay mantagupan. Lalu sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. O kamu mga bariman, tiyawag kita ni sin Allah Ta'ala, may yartadda minkum an dinihi, hisisulong niya din kaniyo manaykuri siya agama niya. Imana niya palingan niya in agama niya, paagaran niya sin kabayaan sin hawa napso niya. Paagaran niya in agama hamuin tumpukan niya. Inamay timpigian manaykuri agama niya. Natanto to tinya para tungan sin Allah Ta'ala in qaw hati niya on amo in mga manusia tumpukan, amo impartungon sin Allah Ta'ala. In sifat si mga tumpukan niya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Tiniya, kalasahan sila sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iban, malasa sila pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yung kadua sifat nila, adillatin 'alal mu'minin. Mangsilan-silan sa mga mu'min, na lando yung pagpatikupo sinambuk pahamuk kanila. Magpatiagi ng bukpahamuk. Nagsisipat silang sin, pati maapatay mangut nila. Makadusa intay mangut nila, dila nilang kamaapan malagpudayin sinamu indusa sintay mangut nila. Andila sa mapyaon, hindi magsusungin pagkasilasan nila antara nila. Wero una mo in, mahinang ang pagbul daw sinamuin pagkasilasan nila. Ini kadua si katusipat niya, aizatin alal kafirin. Yung mga manusya yan, mangin maatubang nila, amuin, dukain agama, na landuin isug nila. Landuin, tuyo nila, iban isug nila. Hakarna sin, defense nila agama sin Allah Ta'ala. Iban defense nila kataan, pakaragyaan, sin agama. Iman yung kaupat, sipat sin mga yaun, kaya iduna fi sabilillah. Nagluluto sila haran sin Allah Ta'ala. Supaya sumaplag in agama sin Allah Ta'ala. Supaya makalindag inamuin sara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala yakhafuna lawmata la'im.
Ini kalima sifat nila, di sila mabuga. Hapagkahin nila manusia, tupot Allah subhanahu wa ta'ala in kamugaan nila. Nadina sa mapiyaon mga palangungan na mga agama Islam, amuyaon amuin, pakarajaan, apabila kita niyo, di kita niyo niya magpahintol si pag-agama. Di kita niyo magpahintol sin akida na to. Di niya magmukhalif kita ha, akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nagantian kita sin Allah Ta'ala sa mga kaum, amuin. Sila yung magpahintol na agama. Mabuntol yung pag-agama nila. Demikian bibaita pansin Allah Ta'ala surah Muhammad ayat 3 Long ni wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalukum. Bangsadza lo sin Allah Ta'ala. Manaikuri kamu haagama niyo. Manaikuri kamu pa Quran sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na gantian kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga tao lugining kani. Mahuli di na paunan sin Allah ta'ala biya upama sin sila amuin si musulang sa zaha kitab sin Allah ta'ala atau kasara sin Allah ta'ala. Adina sa mapiyaon mga palangungan ng mga agama Islam, intumpukan yan amo intumpukan sin Ahlus Sunnah wal Jamaah pegian. Namuya unin gabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya mulia. Amon riwayat Bukhari. Law sin Rasul sallam, law la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq zahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah ta'ala wa hum ala dhalik. Tinya masing-masing tumpukan yan, masing-masing tumpukan yan, din na umatku, amuin, timitindag sila kasabanalan. Timatampal sila kasabanalan. Wayroon makamudarat kanila, ahisyusyuin amuin mamaba kanila, ataw kasamulan kanila. Eban, di sila mamudarat sinhisyusyuin sumusulang kanila. Ahingga partungan sin Allah Ta'ala impakarakyaan niya. Dahil sila, masi-masi sila doon ang kasabanalan tinitindag niya. Na dahil na sa mapiyaon mga palangungan ng mga agama Islam, impiyawagib katutan niyo na subay ingatan nato intumpukan niya ang piyagyan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabab amuyaon intumpukan, dihilan sin Allah Ta'ala barakat. Iban, tumpukan amuin magpagwa sin agama kasabanalan. Wala nila napalingin agama sin Allah Ta'ala. Nadena sa mapiyaon, subay darang kita mangayo pa Allah Ta'ala, ja'alan Allah minha. Hati niya, hinangan kita sin Allah Ta'ala, doon kita tinitindag ang kasabanalan niya. Hasupaya kingatan, sinhisyusyuin mo in mabaya, kamilasin agama Islam, hati ni aon da mga manusia timitindag ang kasabanalan. Timitindag doon ang kasabanalan, iban na nawag-tawag haamuin Islam sawon na. Nadina sa mapiyaon, apabila timitindag sila kasabanalan, na hinangan sila si mga tao naglalawag sin amuin kasabanalan sin agama suntuan. Iban doon sila, murul halimpa nila. Supaya makakadto sila paamon agama kasabanalan, iban masalamat sila din na hinang kakufuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. In murad sinamu al-muradu bil firqatin najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aw na hadis amuin nyanganan among firqatun najiyah, imaksud niya amo na in Ahlus Sunnah wal Jamaah. In kaunan si mga Muslim at zaman sin Rasulullah, kana al-muslimuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatan wahida. Kama qala ta'ala, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu.
Kabakan na to surah Al-Anbiya ayat kasiyaman tagdua. Sa benar tudlong niya ini amo na in ummat niyo. Amo na in ummat hambukda. Imana niyan daan nila minhaj nila amo in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambukda in amo in daan nila atawa ka amo in liabayan nila. Na dina sa mapiyawnon sin Allah Ta'ala, ako intuhan niyo, sugay ka mo magtag-ipon kakulong. Amo in pagtag-ipon, makaagad, haaturan, amo in, kabayaan sin Allah Ta'ala, aturan sin amo in, kitab niya, mulya, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama pinagama Islam ini zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kam hawala al-yahud wal munafiqun tafriq al-muslimin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yastati'u. Tinaing kakahinang sin Yahudi iba mga munafik zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kabayaan nila mapulak kanat ang mga Muslim zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa gawa, wala nilang kiyakausan. Hati niya, wala nila nakaya imaksud nila. Biyahin mo muna si mga munafika, surah Al-Munafiqun, ayat 7. Yung sinallahu ta'ala, La tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaqu. Ayaw ka mong magdihil tatabangan. Ataw ka ayaw ka mong magdihil support. Ataw ka nafaka hahisyo si imano siya amo in yamagad para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imana niya target amo in mga Muslim. Hatta yung fadwa hingga amo in mutas sila din na Rasul sallam. Apabila makalabay sila sin kasipitan, sin hal na mutas da sila, magbalik da mamaripahinang amo in kakufuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan tinimumungan si mga munafik, daakan si mga munafik. Mga manusia zaman nila. Zaman sin Rasul sallam. Sa gawa, wala nakapasya to. Sabab, bakan pagkahita manusia magdidihil napakakato. Bakan pagkahita manusia magdidihil kato riziki. Allah Ta'ala nagbabaya. Jawaban sin Allah Ta'ala inimumungan si mga munafik yan. Nung sin Allah Ta'ala, Walillahi khazainu samawati wal ard walakin al-munafiqina la yafqahun. Tinya itagda po sinamo ing kata na rizki pangalta. Hapito lapis langit iban pito lapis lupa. Kataan amuin rizki. Allah Ta'ala yung tagda po kanya. Siya yung nagbabaya. Hisin dihilan ni rizki yaon. Hisin supportan niya. Siya yung nagbabaya. Sa gawa yung mga munafik yan na wala nila kihatian. Walakin al-munafiqina la yafqahun. Wala kihatian si mga munafik yan. Wala nilang kiingatan. Pakaragyan. Demikian, in kakahinang sin Yahudi, hawal al-Yahudu tafriq al-muslimin wa irtidadihim an dinihim. In kakahinang sin Yahudi at zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na in kabayaan nila mapulak ka natin mga Muslim. Iban, magmurtad, manaykuri yung mga Muslim din na agama nila. Habiya, himumungan si mga Yahudi, kialuki salom sin Quran, bebayta sin Allah Ta'ala, surah Ali Imran, ayat 7-2. Lalu sin Allah Ta'ala, وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Lalu sintumpukan si mga Yahudi, آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ. Sabay ka mo lang niya, magkahagad lang niya, sin kitab, amo impya panog sin Allah Ta'ala, doon na sila, amo im mga bariman. Sa ipagkahagad nyo, adlaw sadza. Kinapusan na isap sina mo in, adlaw, imana niya, doon na subay ka mo magpupo, kaagama yan. Mura-murahan ka nyo lang niya,
makabalik ka mulong ni mari pa amuin hinang amuin di kabayaan sin Allah Ta'ala. Bukan amuin maksud nila amuin pabalikan imano siya ahinang karidaan sin Allah Ta'ala. Sa makabalik kita matto pa amun agama bukan agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amay tinimumungat si mga Yahudi mga manusia mga Muslim sa zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sagawa lakin hadhihi al-khutta lam tanjah. In mga khutta nila niyan wala nakapas. Lianna Allah kashafaha wa fadahaha. Sebab in Allah Ta'ala na piatampal na yung kasabanalan, iban dihilan niya kasipugan in mga munafik yan, iban mga Yahudiyan. Hawala nakapas in maksud nila. Mahuli, hinang nila natin niya bakit makaminsan. Natin niya bialikan nila nakarwa sampai pa nakatubiyayan. Na din na sabab yaun, wala ra sila nakapas yan. Aparmasin Allah Subhanahu wa Ta'ala لو يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ini pihati sin Allah Ta'ala in mga Muslim, mga bariman amuin marayaw in iman fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab in kaunan sin mga Yahudi, ibang mga munafik na piatampal nila inamuin pagkontra nila kaagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan timagna pa yaon kadena nakauna sa zaman sin Rasul sallam sampai paamuin zaman nato bihayaw. Nawag tawagin Allah Ta'ala law niya o kamu mga bariman. Apabila magkahagad kamu, bang kamu magkahagad tumpukan yan dahil na mga tumpukan sin ahlul kitab amuin mga Yahudi in kabayaan nila niyaun yarudukum ba'da imanikum. Pabalikan kamu nila matupahinang amuin di kabayaan sin Allah Ta'ala hapwasin nag-iman na kamu. Pabalikan kamu nila matupa amuin agama dugay na agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na din na sabayatin niya in kabayaan nila makapir kita balik. Tinya magkupur kita pa kitab sin Allah Ta'ala. Iba magkupur kita pa sunnah sin Rasul sallallahu. Na din na sabab yaun in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinya diak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mumpa mga bangsa Ansar, imana niya mga tao Madina. Ininang si Rasul na fawa'adahum wa dhakkarahum. Hati niya dihila sila nasiha, ibang piyatumtum sila bini'matil Islam. Insa lagulag ni'mat sin Allah Ta'ala amunain agama Islam. Wagtimain bihi ba'da al-furqa patasafahu wa ta'anaku. Iban amuin napun na sila. Sabab on doon ha Madina yaun tumpukan si mga manusia nagkontra sila, nagbuno sa zainhinang nila labi hanggatos tahun 5 bay. Na ininang nila magbuno sa za. Amo na intumpukan sin Khazraj iban Aus. Hapagdatang sinagama Islam, nasunod sila. Napul sila, natibuk sila ha agama sin Allah Ta'ala. Inhinang nila patasafahu. Nagsalam-salami sila niya. Wa ta'anaku iban naggulgul sila biya napwasin amuin pagbuno-buno nila. Hasababan sin barakat sin agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nain kabayaan sina Yahudi ibang mga munafik na reject. Hati niya timatak i mga Muslim bakiyal muslimuna ummatan wahida. Natatap i mga Muslim hati niya masi-masi sila naghambuk biyan. Wallahu Ta'ala amarahum bil ijtimai alal haqqi wa nahahum 'anil ikhtilaf wa tafarruq. In Allah Subhanahu wa Ta'ala in daakan niya ummah Islamiyah mga umat na subay sila maghambuk ka agama sin Allah Ta'ala. Maghambuk sila kasabnalan. Iban yalang sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin magsulang-sulangi sila. Iban magbutas-butas sila. Haparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ali Imran ayat hanggatus 5. Law sin Allah Ta'ala
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Ayaw niyo na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in ginawabaran niyo. Kamu mga bariman fa Allah ta'ala. Kamu mga Muslim. Kamu nakabato kakasarnalan. Kalladina tafarraku wa ikhtalafu. Habia sila, amo in nagpulakanat sila. Iban nagsulang-sulangi sila. Hapwasin mo hindi matangka nila ni kasarnalan. Kadena sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam, na raaktud kita sin Allah ta'ala subay maghambuo, iban tinya gumayunggong sin kasarnalan. Lelang kita ni sin Allah ta'ala haamuin magpulak kanat atawa ka magsulang biyaya. Namikyan bibayta sin Allah ta'ala pa surah Ali Imran ayat hanggatus 2. Lon sin Allah ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Gayong mong kamu halugid sin Allah. Uni lugid sin Allah amo na in agamania. Jami'an singkatan. Wala tafarraqu. Iban ayaw kamu magpulak kanat. Lon sin Allah ta'ala. Nadena sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam, kasyara Allah subhanahu wa ta'ala li-ijtima' fi ada al-ibadat fi salat wa siyam wal hajj wa talabul ilm. Samnatod yang daakan sin Allah ta'ala ha mga umma imana niya kita niyo katan subek kita niyo magpun-pun ha pagtunay na to ha amo mga ibada pa Allah ta'ala biya long tasambayan yang daakan sin Allah ta'ala apabila kita magsambayan doon kita tampat sin amuin pagtawagan simbang. Ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Demikian berkenat amo in Jumat saja sampai pa amo in katan mga waktu na piyawagib in sumambayang kita amo in doon na amo in atau kabar jamaah biya. Dan na sabab yaon berkenat amo in sambayan ibang puasa, ibang paghaji, ibang pagpanuntut ilmu. Iyan natin niya asibiya un pakarajaan. Supaya kita mabeksa sin paghambuk pegiyan biyayan. Adlaw-adlaw magbag kita masjid, ibantay mangudta biyayan. Na in pagbagta ito adlaw-adlaw, makasungya to sin amuin pagsuma sin pangatayan si Muslim. Namikyan ni pagpuasa, wero unta amuin miskin ibandayahan. Hawak to Ramadan na mamuasa katan, barjamaah, naghambuog. Pag nekhaji damikyan, magbanban imano siya madto pa Makkah. Hasababan si piyangdaakan sin Allah ta suwi maghambuog biya. Damikyan ipagpanuntot ilmo. Mataw din iban mo nangangadji biya. Na ingkatan yaon hatin niya, padduman yaon, mahinang yaon amuin, ibra. Ibra ataw kapamintangan, si mano siya, amo palong talong na, amuin, malako din na yaon natin niya, di dapat amo ipagamuha. Bisalong tayan mga pakaragyan natin na ipag-training kato yaon. Yang daakan to din amuin maghabuk biya yan. Ibang piyanglangan to din amuin magpulak kanat, sinagama sin Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhbiru khabaran ma'na al-hathu ala al-ijtima' wa an-nahyu 'an at-tafarruq. In kaunan sin Rasulullah tinya yang daakan niya tuod atawa ka ang bukwak to biya niya na maita siya naghadis siya biya. Imana sinadis siya natin niya. Kaya wajib niya turin amuin maghambuog. Ibang piyanglangan niya magpulak kanat biya. Biya amuin hadis ng salam lang niya. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. Ang kampiyang daakan to sin Rasulullah maghambuog, ibang piyanglangan ni magpulak kanat sabab hasusungon waktu na maon in pagtumpuk-tumpuk si manusia. Dahil na sabab yaon long niya sa benar tu dong niya hi susulong niya in
mabuhi din kanyo imana niya, tinya, abutan sin umur niya, in mga pagkaragyaan niyaon, hapwasin Rasul Sallam, nakakitan niya lang niya in pagsulang, tinya, matauntunin pagtumpok-tumpok si manusia, pagsulang-sulang si manusia. Na din na sa mapiyaw, supaya di kita makalamod doon, lalaw sin Rasul Sallam, fa'alaykum bisunnati, na wagib ka niyo, subay ka mong kumayunggong ha, sunnah ko. Amo indaan ko, subay doon kita palabayan sin Rasul Sallam, hahaw no liabayan niya, na amo yato in pauli ng kato ataw ka minhaj, amo in labayan. Iban sunnah sin mga khulafa, amo in upat sahaba, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, na wagib dati niya, hinangan ta sila padduman haamo in pag-agamata, sabab in sila yaon, natain sila, ataw ka na napi sila, hasila in mamarinta sin agama sin Allah Ta'ala, hapwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab, biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya, wa inna bani Israel tafarrakat ala 72 mila. In Bani Israel, imana na Yahudi, in tawsin tumpukan nila na kapiton tagdua katumpuk. Damikian lang niya, wa taftariku ummati ala 73 mila. In ummat ko inilo sin Rasul sallam, na mapulak kanat sila kapiton tag tu intumpukan nila. Sa ingkatan nila niyaon natin niya, nangangako natin niya, Islamin agama nila. Islamin agama nila, sa gawa, amo in akida nila, nagbidda-bidda in akida nila. Nalaw sinusalam lang niya, in kapiton tagtuyan, in katan nila lang niya, hadlo kiyama, halom sin apinar kagyahanam. Malay ka nin hambuk sa dalong niya, tumpukan doon, hindi makanarka. Lo si mga sahaba, waman hiya ya Rasulullah. Uno yung tumpukan nito, ya Rasulullah, amo hindi sila makakadto panarka. Uno ilyabayan nila. Lo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ana alayhi wa ashabi. Tinyaren diin inamo ilyabayan kulong niya. Iban mga sahabat ko, na amo yan yung tumpukan niyaon, amo hindi sila makakadto pa api na kagyahan na. Aday na sa mapyaon, mga palanggungan ng mga agama Islam, bang humati kita sin amuin, hisyo naman in kapiton tagdua, amuin nangangako sila Muslim sa rugay ng akida nila na kabakan ni makita amuin talbiso iblis, talbis iblis, kabakan nyo rito, inamun kapiton tagdua yaong katumpok, hisyo naman in sila yaon hati niya nangangako Muslim sa in akida nila, sulang din na akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na din sa mapyaon mga palanggungan ng mga agama Islam, فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَهُ بِهِ صلى الله عليه وسلم فَتَفَرَّقَتِ الْأُمَّةِ فِي أَوَاخِرِ عَصْرِ الصَّحَابَة ولكن هذا التفرق لم يؤثر كثيرا في كيان الأمة طيلة عصر القرون المفضلة. Jimato ipakarayan amo pagpulak kanat si mga manusia halas sinamuin panahon ataw kadzaman si mga sahaba sin Rasul sa gawa wala ra nagbakas inamo pagsulangyaw na yayan ha lugesin amuin panagnaan sin juri ataw kay kadua ataw kay katugyayan hangkalo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lit niya in zaman ni hadis niya long niya khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Isa sarayo-rayo kanilong niya hisilong niya in nakaabot long niya sin karn ko ataw kasin waktu kulong niya biya. Amo yatin sarayo-rayo din ang mga umat sin Rasul sallallahu. In sumuno in dayon niya amo in sila amo in simuno in waktu nila ha waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahuli sarayo-rayo at sumuno in dayon niya amo in simuno din amo zaman sin amo in mga sahaba sin Rasul sallallahu. Na din sa mapiyaon
mga palanggungan ng mga agama Islam, haday naman at zaman si mga sahaba. Ibang zaman sinamuin mga aimatul arba'a. Ibang mga murid nila na masi-masi panin amuin, waktu yan amuin, waktu sa rayo-rayo amuin, asr atau kakurun dia yan. Sa gawa, kabakan na to, hauno timagna, inamuin, na pulak kanat na imano siya, matawad ni akida amuin, biyabugan sinataw ka amuin, iyagaran si mano siya, hapwas na din ha, aimatul arba. Sabab nakapuas na din na amuin, kurun al-mufaddala, amuin na sabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di matang na mga mano siya, amuin nagdara haagama. Imana niya tin nagkaniya-kaniya na haagama. Yayan. Di matang na mga pagsultan, amuin bakang iyaga din amuin kabayaan sin Allah Ta'ala. Di matang na mga duat, amuin mga manusia na nawag-tawag sila sing kalaungan. Na ampa, naon inamuin mga pakarakyaan, na pulak kanat imanusia. Hatiap-tiap amuin, hizb, atau katumpukan, na manawag-tawag siya, sintumpukan niya. Likulli hizbin ladayhi farihu. Di niya magmakuyag siya, haamuin tumpukan niya. Na in mga tumpukan ini amuin dihilan sin Allah Ta'ala barakat amuin ahlu sunnah wal jamaah na hazaman sin mga sahaba sin Rasulullah iban zaman sin Rasulullah dahil naman ha tiatbik nila at ina-implement nila in akida nila din naman ha himumungan nila ibang kakahinang nila iban amuin kahugutan sin pangatayan nila. Dibaita si Rasulullah hadis niya lang niya, hum man kana ala misli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Tinya in sila yaw na tinya. Amuin pegyan niya amuin ahlu sunnah wal jamaa na rendi long niya in amuin liyabayan ko atau kakakahinan ko. Iban kakahinan si mga sahaba kulong ni diyan na amuyad to in pegyan amuin ahlu sunnah wal jamaa. Ayan. Na dahil na sabab yung napabila imanu siya, di siya munta sa kitab sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasulullah amuin tiamin min kato sin Rasulullah amuin mati niya di kita paagaran hamuin dugain pamando sa paagaran kita paamuin kitab sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasulullah alam niya ma in tamassaktum bihima falam tadillu ba'di kitab Allah wa sunnat Rasulillah. Tinya banglong niya haing among gimagayong kung gamok kitab sin Allah Ta'ala. Iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na di nakamulong niya malong sa lama-lama niya. Ano na sabab yaon na matumatak indayaw sin umma ibang paghamok nila apabila gumayunggong katan hakitab sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasulullah. Habiya baita sin Allah Ta'ala surah Hud ayat hanggat to 10 tagunom. No sin Allah Ta'ala falawla kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard. Imana niyatin niya maksud sin ayat yaun banglong niyatin niya wala kolong niya nakasabo si mga waktu amuin nakasabo ha waktu among pinakamarayaw amuin nakaunakan yun sin Allah Ta'ala iban amuin di ka mulong niya mamabog sin amuin akida nila amuin akida sin nakauna mga tao imana niya Rasul sallallahu alaihi wasallam iban mga sahaba niya na taan tutud amuin makahinang imano siya sing kadarwaka na bago sing gumi amuin manawag-tawag siya sinamuin akida amuin kalaungan yaya na nila sabab yaon mga palanggungan ng mga agama Islam inakida ini pegyan at tawag ka amuin ahlu sunnah wal jamaa ini na on mga ngan niya kaysa long ta amuin al-firqatun najiyah in firqatun najiyah pegyan
mga palanggungan na mga agama Islam. Hambuk ya din na mga ngansin amon akida Ahlus Sunnah wal Jamaah. In firqatun najiyah tinya tumpukan amuin na salamat sila din hakalaungan. Sa babasin miyamagad sila kitab sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasulullah. Iban nasalamat sila din ha amuin kalaungan na din sa mapyaon na nahinang sila suntuan si mga tao mabaya munto di pag-agama nila. Namikyan ang palong niya annaha al-firqatun najiyah wa ta'ifatul mansura Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yung mga maana niya yaw natin niya. Il-firqatun najiyah amuin tumpukan amuin na salamat sila din na siksa sin Allah Ta'ala at qiyamah. Masalamat sila. Amuin long sinusalaw niya kulluha finnar illa wahida. In katalong niya singkapiton tagtu na halong sinarka malingkalong ni hambuk sadza amo natin masalamat din na narka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala at qiyamah. Namikyan din ang mga ngan niya annaha tatamassaku bi kitabillah wa sunnati rasulih. In sila yaon naggayunggong sila. Yulina nila makusog in kitab sin Allah Ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin kakahinang si mga nakauna din kanila biya mga muhajirin iban mga ansar. Amuin long sin Rasul sallam kanila hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Tini sila yaw long niya tinya biya long niya amu ataw ka amu imurul sila habiya upama ko ataw ka amu ilimpa kulong ni biya iban limpa si mga sahaba. Na di sila amu-amoy timpigyan annaha tatamassaku bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini katunya anna ahlaha hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Impigyan yawn amu in mga manusia yatamassakuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah na sila impigyan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati niya nakabidda sila ha mga dugay din kanila. Ini kaysa nakabidda sila tamasukum bis sunnati Rasul sallam hanggang kaya nga na Ahlus Sunnah. Hati niya gimagayunggong tul sila harendiin in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuyatin hinang nila hadi nilang ganapan iban din nilang kulangan. Hanggang kaya nga na sila Ahlus Sunnah sababan bitamassukihin bis sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hingga hatta saru أهلها بخلاف سائر الفرق فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها. Tina nakabidda sila dahil na mga rugain amuin, mga tumpukan amuin, nagsulang sila sa intep-tep tumpukan na iagaran niya amuin pikilan nila. Iban din ining kagustuhan nila sing hawa napso nila, iban mga himumungan si mga kanakuraan nila, mga nakura nila biyayan. Wala sila na latun sabu ila sunnah. Sa hati niya tunsab sila madto paamuin bid'a nila, ibang kalongan nila, biya kadariya, iban murjifa atau kajahmiyah. Demikian ikaupat niya amuin annaha ta'ifatul mansura ila qiyamis sa'a. Tiniin sila niya tumpukalong niya tiutulong sin Allah Ta'ala sampai pakiamat sin dunya. May takyangana sa liannaha nasarat din Allahi panasaraha Allahu. Sila niya katinya tiulong nila nin agama sin Allah Ta'ala. Na di na sabab sin pagtulong nila agama sin Allah na tiulong sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habiya parman sin Allah in tansurullaha yansurkum. Bang tulungan niyo atau katabangan niyo in agama sin Allah Ta'ala na tabangan kamu sin Allah Ta'ala. Biyabaitan ni surah Muhammad ayat 7 biya. Demikian biyabaitan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga tao yaon لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. Di sila mamudaratin hisiusin amuin mamaba kanila. Di sila mamudarat sin hisiusin amuin semulan kanila. Ahingga partungan sin Allah Ta'ala in pakaragyaan na imana ni kasabnalan. In sila masi-masi sila tinitingin ng kasabnalan. Mga palanggungan ng mga agama Islam, murah-murahan amo indilan sin Allah Ta'ala barakat in amo in mga ayatan ibang mga hadis amo in nasabot nato ha mahapon ini
insyaallah ta'ala i-continue nato rain ini amuin tungod sin usul Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya tumarang tuod kato, tumampal kato ipakaragyaan sing kita niyo ataw kaakida sing kita niyo uno ba impiagian amuin Ahlus Sunnah wal Jamaah yayan. Namaya tatinya in Ahlus Sunnah wal Jamaah amuin pegian amuin mga manusia mutamassik arendiin in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na hinangan nila wayroong kulang iban wayroong sobraniya. Na murah-murahan insyaallah ta'ala ika-continue nato amo imawdu nato ini sa mahaba ini supaya tumampal tud kato uno ba in mga usulan sinamuin mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ya tunai pengajian sin kita niyo murah-murahan tahampit kita niyo waktu ini insyaallah dan asalagun ako nikmat ng Allah subhanahu wa ta'ala amuna in biat patnya kato in pamunuan sin pamuunan sin akidah sin Ahlus Sunnah wal Jamaah at ini bang kita mabaya di kita magkabutas din haamuin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam serta makasuda tumpukan amuin pihak bansang sin Islam sampai din dia dunia sampai pada akhirat insyaallah na amin urulun tayo tukatanin na sabot na ito bukan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan dahil mga pangaji ito pagpatungtum ito na mahinang na ito insyaallah amuin biya na sinagi pamuunan sin amuin akida sin kita niyo atawa sin pamawpog sin kita niyo tungod papagkala sin amuin agama Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala manjari na kami na sinari magpasampay sin kasila sa pagkataan hauno-hauno na binaybayan nakaputang wayron na lang tapyag bidaan sin malayo iwan masuok sumagawa na siwo dakatantan in pasampay sin kami sin kasila sa namo amin sa salam-salaman mo kaniyong katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan in kamu amoy in balanyuton sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhianan niyo iwan sin amin ritiki niyo long tapatutukon sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan amoy pahabaon yung pangumulan niyo supaya magtataod pa iwan mapataod pa sin kita niyo inang malipadat na ito insyaallah then habaw sin ini na ibalik ko pa ulo na ito in microphone magbalik magkhatam sin ini pengajian na ito awak ko ini insyaallah ta'ala sa tadamikyan kita niyo makataisab mga iyo buot pa Allah subhanahu wa ta'ala wang mayan murah-murahan amin taufikan niya kato in pengajian awak ko ini insyaallah pada saya. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي ورسولا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا اغفر علينا وصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.